ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أكم جرتنا أبليا إيمانا بغجرات تنسنين جتشا إرقا قبابو تكسنين دبرسون بربادا كنت كيسا شير وليف كل أبارك الله فيكم. دبرتين إسلام ما كيستي قد قدا قبدي قحي قدا قبدي دبرتين جتشون واسدي قبدي وان إيرهن قبن جتشونا tokkoffaan wayita ishiin xiqqoo yoo itti tola oolan ishii guddisan namni dubartii lama guddisee bakkaan gahe jedhan ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam guyyaa qiyaamaa isaa fi jahannama jidduu girduu taati jedhan. Dubartii yoo ishiitti tola oolte yoo ishii xiqqoodhaa guddiste jahannamarraa bararamte jechuudha. Lammaffaan yoo isiin guddatte isii fuute diini kee guddatte haraamarraa of sakaalta duba. Sadaffaa yoo ishiin haadha taate ishiitti tola oolte jannata argatte yoo ishiitti immoo badii dalagde jahannama argatte jechuudha yookaan galte jechuudha. Duba waa sadii kana dubartiin ni qabdi. Obboleeyyan imaanaa dubartii jechuun haadha anbiyootaati alayhimus salaatu wassalaam. Haadha nabi Ibraahim deesse isii mu'mina, haadha nabi Nuuhin deesse isii mu'mina. Akkasuma haadha ulamoota gurguddaati. Haadha imaamu Shaafi'iin deesse فاطمة، هذا إمام أحمد ديس، صفية، هذا إمام مالك ديس، عليا عليهم رحمة الله أجمعين. دبا بليان إسلام أول ما قرأتي دبرتين ودا قداك أبدي إسلام ما كيستي هرأتي دبرتو تدراني راته الأف مالتو سيسكالي كناف سينا صحابوتا براتشوف مالتو إسين سكالي بردا سينا صحابوتا براتشون جروف جريتني كيستي برمسو قدا irra argattan. Fakkeenyaaf namni tokko waa hedduudhaan fattanamuu mala. Ilmoodhaan fattanamuu mala, abbaa manaatiin fattanamuu mala, qabeenyaan fattanamuu mala, dhukkubaan fattanamuu mala. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa waan adda addaatiin isin fattanuu mala. Garuu seenaa sahabootaa yoo barattan taatan fitnaa san sabriidhaan irra darbuu ni dandeessan jechuudha. Yoo seenaa sahabootaa barattan yoo dubbistan hayaatii keessaniif illee fakkeenya isiniif ta'an jechuu isaan jarri darban sun yeroo kan kee waan hin taane irratti qisaastee hanga dabarsitu seenaa sahabootaa dubbisii baradhu. Islaamummaa keessatti dubartiin qooda guddaa qabdi. Diin islaamaatillee barsiisuu ni dandeessi. Wanni dubartii ishii harkisu takkan jiru. Anaa fi atiin tun har'a eessa jirra? Bakka taphaa jirra? Bakka hin taane irratti jirra? Yeroo keenya akkasumatti dabarsaatiin jirra. Diin islaamaatiif maal godheen jira kan jedhu garuu of gaafachuun hundi keenya dirqama nurratti of gaafachuun har'a maal kaaheen jira addunyaa tanarraa boru boqochuufan jira namni maaliin na yaadata waan khayrii takka ummataaf kaaheetiin jira. Na'am ani dubartii ta'uu kiyyaaf ittiin boona keessaafuu dubartii islaamaa tan duniyaa fi aakiraatti kabajamte atis akka jettu hawwiin kan kennan beeka. Akkas ta'uudhaaf ammoo barachuun isinirratti dirqama. Waan barattan san ammoo hojiin agarsiisuun isinirratti dirqama. Barsiisaa barattanii hin taa'inaa, beekumsa fudhattanii akkasumatti hin dhangalaasinaa, ummataaf dabarsaa, wal kakaasaa khayrii irratti. Rabbiin Qur'aana keessatti suuraa guutuun maqaa waliigalaatiin buuse suuratun nisaa suuraa dubartii jechuudhaan Rabbiin barnu kabaja. Ammallee maqaa dubartii tan seenaa dabarsite nuuf buuse suuratul Maryam. Islaamummaa keessatti dubartiin qooda guddaa qabdi duba. Tan dhiigni kiyya yeroo duraatiif gad naqame ani dubartiidha, ani Sumayyaadha, ani Aishaadha, ani Nusaybaadha. Fakkeenya isaanii ta'uudha qabna. Gama hedduudhaan barumsa argachaatiin jirra. Waan baranne kan ammoo hojiirra oolchuun dirqama keenya. Isinitti hin dheeressu namoonni yeroo baay'ee waan hin taane irratti wal kakaasaatii jirra. Kan baratallee akka nama hin barannee tahaa jira. Kanaaf Rabbiin nu haa tiksu. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ilmi namaa kisaaraa keessa jira nuun jedha. Warra toltuu waliif dhaame malee, warra yoo musiibaan buute sabrii waliif dhaame malee, warra haqa waliif dhaame malee kan kisaaraa keessa jira jedha. Kanaaf warra kisaararraa Rabbi nu taasisini toltuu waliif haa dhaamnu, sabrii waliif haa dhaamnu inshaallah. Yeroo ammaa kana ammoo namoonni YouTube chaanaalii banachaatiin jirtanii banachuun gaariidha. Garuu fuula YouTube keessan irratti maal maxxansitan? Hojii maalii qabatanii dhuftanii jirtan? Hojii khayriiti moo hojii sharriiti? Kan karaa jannataa isin geessu moo kan karaa azaabaa isin geessu? Biliyyan imaanaa asirratti Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa namoota hedduu fattanaatii jira duba. YouTubein kun ikhlaasa nama keessaa nama jalaa bachisiisa. Hojii kan kee keessatti ikhlaasa si jalaa bachisiisa. Yoo of eeggatteen alatti sirriitti of eeggannoo nama barbaachisa. Sirriitti ikhlaasa nama barbaachisa.
يوتيوب channelي كان ردي فتنة حدود يوتيوبين كن كناف of إيجاد أو بلينكي براكتسي مو برانكي جتني وان أددا فيديو أددا فوتني كوكتني جارتا في جارتي أدام بافتني أكسمو أبليسا في أبليس أدام بافتني هريا في هريا أدام بافتني وانت كنا خنا كان بوستي قوتا يوتي والله ربي كيسن صداتون إسن الرتجر ربي كيسن صداتا مالكني أكنا نطفو توقفا بركاسني فين قبو لما فا حلالا متي صدفان أمو صدقاء الأفليسي فين تو فيديو إسن قد إفتن hanga guyyaan qiyaamaa isiniif teessi gadi lafan haqu ho ofiketi haqxe malee gadi teessi jechuudha sharris ta'e khayris ta'e akkasumatti siif heddummataa teessi duba kanaaf obboleeyyan kiyyaa tokkoffaa islaamummaa keessatti piraankiin hin jirtu soba wal barsiisaan jedhu rabbi piraankii kana eessaa barattan yahudoota irraa barattan kaafiroota irraa barattan eenyuun nuuf dabarse pirankii rasuula rabbii irraa barattanii sahaboota irraa barattanii mutaabi'oota irraa barattanii ulamaa'oota irraa barattanii hin baranne waan jarri kun hin hojjenne nuti maaliif hojjennare maqaan keenya musliima maaliif karaa yahudootaa qabanna amantiin teenya soba nuun barsiistu dhugaa wal barsiisaa isin maqaan keessa musliima akka musliimaatti ideemaa isiniin jedha inshaallah kun gorsa kiyya kan obbolummaati isinitti heddummeessu መጫወትና ዘና ማለት በኢስላም አልተከለከለም። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በተለያዩ አጋጣሚዎች ከብርቅዬዎቹ ባልደረቦቻቸው ጋር ተጫውተዋል። ሆኖም ቀልድ በኢስላም የተፈቀደ ወይም ሐላል ቢሆንም ልቅ መሆን የለበትም። አንዳንድ ቀልዶች አላህን ሊያስቆጡና አልፎም ከዲናችን ሊያወጡን ይችላሉና ስንቀልድ የሚመለከቱትን መስፈርቶች በደንብ ልናጤንና ልንገነዘብ ተገቢ ይሆናል። አንደኛ በእስላማዊ አስተምህሮቶች ከመቀለድና ከማሾፍ መጠንቀቅና መራቅ ተገቢ ነው። በእስላማዊ አስተምህሮቶች ማላገጥ ሐራም ነው። ይህ የሙእሚኖች ሳይሆን የሙናፊቆች ባህሪ ነውና በዲን ሲያላግጡ የነበሩ ሙናፊቆችን አስመልክቶ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል ወለኢን ሰአልተሁም ለየቁሉነ ኢነማ ኩና ነኹዱ ወነልዐብ ቁል አቢላሂ ወአያቲሂ ወረሱሊሂ ኩንቱም ተስተህዚኡን ላ ተዕተዚሩ ቀድ ከፈርቱም በዕደ ኢማኒኩም ኢን ነዕፉ ዐን ጣኢፈትን ሚንኩም نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمون برغت بتጠይቃቸው እኛ የምንቀልድና የምንጫወት ብቻ ነበርን ይላሉ በአላህና በአንቀጾቹ በመልእክተኛውም ታላግጡ ነበራችሁን በላቸው አታመካኙ ከእምነታችሁ በኋላ በርግጥ ካዳችሁ ከናንተ አንዷን ጭፍራ ብንምር ሌላዋን ጭፍራ እነሱ ኃጢያተኞች በመሆናቸው እንቀጣለን። ሱረቱ ተውባ ምዕራፍ 9 አንቀጽ 65 እስከ 66። ሁለተኛ በቀልድ ሰዎችን ለማሳቅ ብሎ ከመዋሸት መጠንቀቅ። ኢስላም እጅግ አስጠንቅቆ ከከለከላቸው ነገሮች አንዱ ቅጥፈት ወይም ውሸት ነው። ውሸት የሙናፊቆች ሁነኛ መገለጫ መሆኑ ከማንም የሚሰወር አይደለም። በተለይ ሰዎችን ለማሳቅ ብለው የሚዋሽ ሰው ከፍተኛ ቅጣት እንደተዘጋጀለት ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ሰዎችን ለማሳቅ ብሎ በንግግሩ የሚዋሽ ሰው ወየውለት፣ ይጠንቀቅ፣ ወየውለት፣ አሁንም ወየውለት። አቡ ዳውድና ትርሚዚ ዘግበውታል። ሶስት ስንቀልድ በሌሎች ክብርና ሞራል ብሎም ጤና ላይ የሞራል ጉዳትን የምናደርስ መሆን የለበትም። ብዙ ሰዎች በቀልድ ወይም ፕራንክ ነው እያሉ ሰዎችን በድንገት ሲያስደነግጡ እንመለከታለን። በዚህ ፕራንክ በተባለ ሙሲባ ብዙዎች ይጎዳሉ።
በውሸት ወዳጁ ሞተ ይባላል። ሚስት ወይም ባል ከሌላ ሰው ጋር የተኙ ማስመሰልም የሚቀላቅሉ በዝተዋል። አላህ ይዘንልን። በርካቶች ተጣልተው ተቆራርጠዋል። በምንም መልኩ ሰዎችን በተለይም ሙስሊም ወንድምና እህቶችን ማስደንገጥና ማስፈራራት ሐራም ነው። ይህንን በተመለከተ ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል። አንድ ሙስሊም የሆነ ሰው ሌላ ሙስሊም የሆነን ሰው ማስደንገጥ አይፈቀድለትም። አቡ ዳውድና ትርሚዚ ዘግበውታል። አራተኛ፣ የሚቀልድ ሰው ቀልድን የዘወትር ስራው አድርጎ መያዝ አይኖርበትም። ሞት ያለበት ሰው አብዝቶ አይቀልድም። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሞትን አብዝተን ማስታወስ እንዳለብን መክረውናል። ከዚህ ውጪ አንድ ሰው ባገኘው ነገር ሁሉ ከትንሹም ከትልቁም ከሴቱም ከወንዱም ጋር የሚቀልድ ከሆነ ሰዎች ዘንድ ክብሩ የወረደ ይሆናል፣ አልፎም ለውርደት ይዳርገዋል። ሙስሊም ደግሞ የራሱንም ሆነ የሌሎችን ክብር የሚጠብቅ ነውና ጥንቃቄ ማድረጉ ተገቢ ይሆናል። አምስተኛ፣ ሌላኛው ከባዱ መስፈርት ከወንጀል መራቅ ነው። በተለይ ለቀልድና ሰዎችን ለማሳቅ ብሎ የሰዎችን ስም በሐሜት ከማንሳትና ወሬን ከማመላለስ መጠንቀቅ ነው። ከዚህ ውጭ ሰዎችን ከመስደብ በጤንነታቸው፣ በአፈጣጠራቸው፣ በብሔራቸው፣ በቋንቋቸውና በማንነታቸው ምክንያት ከማላገጥ መጠንቀቅ ነው። ይህንን በተመለከተ የዓለማቱ ጌታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ብሎናል። ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ላ የስኸር ቀውሙን ሚን ቀውሚን ዓሳ አን የኩኑ ኸይረን ሚንሁም ወላ ኒሳኡን ሚን ኒሳኢን ዓሳ አን የኩነ ኸይረን ሚንሁን ወላ ተልሚዙ አንፉሰኩም ወላ ተናበዙ ቢልአልቃብ ቢእሰ ልስሙ ልፍሱቁ ባዕደል ኢማን ወመን ለም የቱብ ፈኡላኢከ ሁሙ ዛሊሙን። እናንተ ያመናችሁ ሆይ ወንዶች ከወንዶች አይቀልዱም፣ ከነርሱ የበለጡ ሊሆኑ ይከጀላልና። ሴቶችም ከሴቶች አይሳለቁ፣ ከነርሱ የበለጡ ሊሆኑ ይከጀላልና። ነፍሶቻችሁንም አታነውሩ፣ በመጥፎ ስሞችም አትጥራሩ። ከእምነት በኋላ የማመጥ ስም ከፋ፣ ያልተጸጸተም ሰው እነዚያ እነርሱ በዳዮቹ ናቸው። ሱረቱል ሁጁራት ምዕራፍ 49 አንቀጽ 11። ስድስተኛ፣ የሚቀልዱ ሰዎች የሚቀልዱበትን ጊዜና ቦታ መምረጥ ይኖርባቸዋል።